I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Pokažemo room tour Vitinu sobu. Se presviđa ovo za G3 od ljepotca. On je mali konjić, utege. Da bolje vidimo utege. Evo utege za dizanje. Ja tu neću dizati opću kilu. Ovdje su patike, vidite. Neka kutija. To je od mog tate. Klavir ovdje. Ovdje je odmah. Ok. Ovdje. Brata. Ovdje je stolca. Ovdje je taj LG G3. Ovdje je pjušća. Evo ga. Znači, ovdje je krevet. Ovdje je neki kompustik. Koje je dobro. Neće sašto. Moj brat ide u školu. Da mi još nešto. Nismo u najveću tu. On je on, dobro. Ja nešto sviš. On je svjetlo. Balkone ću vam pokažem. Sad što smo do ovog voditi. To je on, PlayStation. To je PlayStation. Da. To je daljinski. A tu je igra možda. Robe ne vidite. Uglavnom. I ovdje su ta vrata. Ljudi, ovako. Ja mislim da sam ja sad sve pokaža. Ljudi, čeplata za epizode je možda svidla. Ako je, onda ostavite like, napišite dole u komentarima, share, subscribe. Ako želite da snimim svoju sobu, onda ostavite share na to i na komentar, like, a mi ćemo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!